Drugi deo Smederevskog popodneva, poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Naravno, nastavljamo našu priču o obrazovanju i to je priča tokom čitavog Smederevskog popodneva, odnosno priča koja otprilike traje 1 sat. Moji i vaši gosti su danas direktori regionalnih centara koji su domaćini odnosno čiji je domaćin naš regionalni centar, odnosno regionalni centar za stručno usavršavanje prosvetnih radnika i oni će ostati ovde 3 dana. S moje desne strane želim dobar dan i dobrodošlicu Gorici Stanojević, direktorki regionalnog centra u Čačku, domaćin ovog seminara i skupa i naravno naš prijatelj, direktor regionalnog centra u Smederevu, Borivoje Janošević, i još jedna gošća, direktor Centra za stručno usavršavanje u Kragujevcu, Zorica Nikolić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas. Evo, kao što sam rekla, bit ćete gosti regionalnog centra 3 dana. Razgovara se o stručnom usavršavanju ovog puta odraslih, izuzetno značajna tema sa dobrim predavačima. Da li možete, Borivoje, da nam kažete kakva je atmosfera, svi su pristigli, koliko imate danas gostiju i kakav je raspored? Mnogo pitanja. Ajdemo redom. Znači, Smederevo je, kao što ste već rekli u najavi, domaćin svih 12 regionalnih centara koji čine mrežu regionalnih centara Srbije. Mene je zadovoljstvo da kažem da je, znači, iz svih regionalnih centara danas imamo predstavnike, što direktora, što stručne saradnike. Tema skupa je obrazovanje sa posebnim, razvoj sistema obrazovanja sa posebnim akcentom na obrazovanje odraslih, o čemu će koleginica nešto kasnije više da kaže. Ono što bih sa zadovoljstvom rekao da u okviru svih redovnih aktivnosti koje se odvijaju prethodnih godina i meseci u našem regionalnom centru, danas imam jednu posebno zadovoljstvo da kažem da po prvi put učesnici našeg seminara mogu i da borave u našem centru, jer imamo i prve goste u smeštenim kapacitetima na 3. spratu, gde se radovi ovih dana privode kraju. Istina, sve to još nije potpuno završeno, ali s obzirom da su to naši prijatelji i naše kolege, da se to sve odvija, kako kažemo, u porodičnom ambijentu. Evo, ovako izgleda 3. sprat zgrade Monopola iz regionalnog centra, koji, kako reče direktor, još nije u potpunosti završen, ali izgleda zaista odlično. Oni nam neće zameriti što sve to još skupa nije gotovo i verujem da će to stvoriti uslove da i u buduće ponuda regionalnog centra bude upotpunjena, dakle da korisnicima jednu kompletnu uslugu za realizaciju seminara. Hvala. Za početak, Gorica Stanojević, kao što sam rekla, je direktor regionalnog centra u Čačku. Da li možete da nas upoznate sa vašom ustanovom, odnosno i da nam kažete koje su to aktivnosti u okviru mreža, koje one koje vi posebno obavljate u toku godine? Evo da se zahvalim domaćinu, mi se zaista svi ovde jako lepo osjećamo kada dođemo kod Borka, on je pravi domaćin što se tiče gostoprimstva. I ono što bih ja rekla što se tiče regionalnog centra u Čačku, znači on je osnovan 2003. godine sredstvima SDC-a, znači Švajcarske agencije za razvoj. I od tada, apsolutno, što se tiče stručnog usavršavanja zaposlenih ne samo grada Čačka, već i šire celog Moravičkog okruga, koji znači obuhvata opštine Gornji Milanovac, Lučane, Guču i Ivanjicu, znači omogućeno je da prosvetni radnici imaju tu, znači na dohvat ruke, kvalitetne obuke, što kroz akreditovane stručne seminare, tribine, simpozijume, konferencije, tako i mnogobrojne radionice koje ulaze, da kažem, znaju naši prosvetari u okviru onih 44 sata stručnog usavršavanja u okviru ustanove. Inače, ono što je lijepa jedna praksa iz Čačka i ja bih je toplo preporučila svim lokalnim samoupravama, to je da grad Čačak izdvaja 4 miliona dinara samo za stručno usavršavanje zaposlenih kako u predškolskim, tako osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama i negde oko 17 sati se na taj 17 sati se ostvari stručno usavršavanja za svakog zaposlenog, naravno do 24, u stvari sada su bodovi, ne sati, mi sami sopstvenim sredstvima, donacijama i tako dalje.
Zorica Nikolić, kao što sam rekla, je direktor regionalnog centra, odnosno Centra za stručno usavršavanje u Kragujevcu. Kakva je situacija kod vas? Kragujevac je veliki grad, pretpostavljam da ima par hiljada prosvetnih radnika koji obavljaju stručno usavršavanje u vašoj ustanovi. Da, Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac je osnovan 2011. godine. Mi smo deo mreže i naša teritorija je Šumadija i Pomoravlje. Znači 13 gradova, 7 u Šumadiji, 6 u Pomoravlju. A što se tiče Kragujevca samog, u Kragujevcu postoji 22 osnovne škole, 10 srednjih škola i naši zaposleni već 2 godine imaju kontinuirano stručno usavršavanje, što jeste poenta postojanja, formiranja i postojanja centara za stručno usavršavanje. Prošle godine smo imali oko 2000 prosvetnih radnika na seminarima, imali smo 76 seminara, što znači da smo radili i više nego vikendom. I isto kao i svi centri, nama je glavni zadatak da decentralizujemo stručno usavršavanje sa nivoa ministarstva i 2 zavoda koji su relevantni u Srbiji za stručno usavršavanje, da zaposlenima u obrazovanju bude dostupno stručno usavršavanje, kvalitetno i dostupno. I to svi centri rade, pokazalo se veoma dobro. Naravno, da se vratimo na današnju temu, odnosno na temu koju ćete vi pratiti ova 3 dana. Kao što sam rekla, tu su 3 predavača, jedan od njih, naravno, ne isključujući ova 2, je izuzetno kvalitetan, stručni konsultant iz SDC-a, gospođa Raisa Venalain. Ona će biti sva 3 dana ovde. Da, Korica ću reći. Da, biće 3 dana, to naš domaćin odlično zna. Ja bih samo rekla nešto više o tome što smo mi kao mreža regionalnih centara uradili. Zorica je već rekla da postoji 12 regionalnih centara širom Srbije i mi smo ispitali, da kažem, tržišta, ako smem tako da se izrazim, znači utvrdili smo koje kompetencije našim nastavnicima nedostaju, posebno onim mladima, znači koji tek ulaze u razred, oni koji imaju do 5 godina radnog staža. I onda smo smatrali da bi trebali kao mreža da napravimo jednu kvalitetnu obuku za posebno te mlade kadrove, znači i što se tiče upoznavanja zakonske regulative, dela finansija, vođenja razreda, metodike rada sa učenicima i tako dalje, da bi što bolje ih uputili preko mentora i za polaganje stručnog ispita. Tako da smo danas zaista čitav dan vredno radili, razvijali pre svega ono što je potrebno, učili koja je razlika između, u stvari obnavljali svoje znanja, koja je razlika između učenja dece i učenja odraslih, da morate da pođete od nekih individualnih razlika, naravno da nemate uvek iste nastavnike, uvek dolaze sa različitim znanjima, kako im se prilagoditi, šta je potrebno da imaju, koje kompetencije da razviju. Znači, zaista nadam se da ćemo do preko sutra imati jedan kvalitetan seminar koji ćemo naravno osmisliti do početka oktobra, kada će mreža akreditovati i naravno ponuditi svim prosvetnim radnicima do 5 godina starosti na nivou čitave Srbije. Eto, tržišnog poslovanja i naravno izlaska na tržište. Kakva je situacija kod vas u Kragujevcu? Slična. I Kragujevački centar radi na iste teme, jer mi teme, u stvari, nameće nam zakon i novi pravilnici o stručnom usavršavanju, novi pravilnik o stručnom usavršavanju. I na nivou grada Kragujevca, u stvari na nivou Šumadije i Pomoravlja, smo izvršili pedagoško istraživanje koje se odnosi, jedno od pedagoških istraživanja je ovo, na potrebe mladih prosvetnih radnika koji imaju do 5 godina radnog staža. Pre toga smo vršili ispitivanje koje se odnose na standarde kompetencije, u stvari da nastavnici sami procene na osnovu upitnika, koji je naravno anoniman, šta im nedostaje u pravom nastupanju i realizaciji na času, u nastavi. Sva ta pedagoška istraživanja sprovodimo u saradnji sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta nastave i ministarstvima i vraćamo te informacije nadležnima koji u skladu s tim menjaju ili uspostavljaju nove pravilnike. Tako da smo zaslužni za dosta novih pravilnika
i za njihovu realizaciju, a mreža, u stvari svi centri, su ona prava logistička podrška stručnog usavršavanja, ono što je nedostajalo na nivou lokala, da tako kažemo, jer osnivanjem i radom centara se tek vidi koliko je rupa postojalo u realizaciji stručnog usavršavanja. U mestima gde nema centara, to je haotično, lokalna samouprava malo para odvaja, a opet s druge strane zakonski gledano stručno usavršavanje je neophodno i obavezno, jer zakon uslovljava zaposlene u prosveti da se stručno usavršava. Kada se skupi da na nivou 5 godina jedan zaposleni mora da ima 100 sati samo na programima, znači samo na seminarima i još 24 sata na ostalim stručnim skupovima i 44 sata na nivou jedne škole. To je dosta sati stručnog usavršavanja i naši centri, znači svojim postojanjem, donacijama koje obezbeđuju, olakšavaju zaposlenima u prosveti da se stručno usavršavaju. Nama naravno korisnici, krajnji korisnici nisu nastavnici nego deca i njihovo primenljivo znanje, znači da sve ono što nastavnici usvoje i primene u svojoj nastavi promeni i primenljivo znanje učenika kada završe osnovno obrazovanje ili srednje obrazovanje. Naravno, kada pričate o tim velikim uštedama, da ne kažem milionskim, takve uštede ima i ovaj naš regionalni centar koji je osnovan, evo, 2 godine i ima, je li tako? Četvrta. 4. godina. Da. 4. godina, malo sam se i ja prešla u nekim ciframa, ali postoji mnogo cifara od toga koliko ljudi je prošlo, koje su to struke, koliko seminara, edukacija, na godišnjem nivou kolika je ušteda što se tiče davanja lokalne samouprave u cilju usavršavanja prosvetnih radnika. Pa ja bih se nadovezao na ovo što je koleginica Gorica, direktor centra u Čačku, rekla. Znači, ne mogu se efekti meriti samo kroz to koliko je ljudi prošlo i koliko za to novce je izdvojeno, već za to koliko bi se izdvojilo da su ti ljudi išli na druga mesta. Jeste možda atraktivnije otići na Zlatibor, na Kopaonik ili Palić ili ne znam gde, ali tvrdim da je na ovaj način osnivanjem regionalnih centara da su sve lokalne samouprave ostvarile značajan nivo ušteda. Za opštinu, za grad Smederevo zapravo mogu da kažem da je u toku prošle godine ta ušteda na red veličina 6 miliona dinara. Do te cifre se vrlo prosto dolazi time što, evo posmatramo upravo snimke sa današnjeg skupa, tako što se broj učesnika, nastavnika iz Smedereva koji su pohađali seminara pomnoži sa nekom razlikom u ceni između seminara u Smederevu i seminara koji bi bio održan negde na strani. Znači, gde ne računamo putne troškove, troškove smeštaja u gradu u kojem bi se seminari održali. A ono što bih rekao kao najbitnije, nadovezao bih se na koleginicu Zoricu, za opštine koje nemaju ovakve centre. Izdvajaju se značajna sredstva. Primjer radi, opština Smederevo je, to je poznat podatak, 2008. godine izdvojila 8 miliona dinara za stručno usavršavanje. Sumnjam da mako može da kaže ko je gde i koliko sati stručnog usavršavanja realizovao, ne znam koliko je nastavnika pohađalo seminar, znači bez ikakvog argumentarnog pisanog traga na šta su ta sredstva utrošena. Osnivanjem centara se tačno u paru zna gde se taj novac troši, zna se ko je prošao kroz centar, koliko sati je stručnog usavršavanja ostvario, što je već značajan napredak u tome da se sistemski reši pitanje stručnog usavršavanja kao zakonska obaveza, jer zakon predviđa da nastavnik mora u toku 5 godina kontinuirano da ima 120 sati što seminara, što ostalih oblika stručnog usavršavanja. Dobro, i nekoliko reči samo da kažemo o tržišnom poslovanju. Vi sada uređenjem trećeg sprata, odnosno postojanjem smeštenih kapaciteta, imate načine i mogućnosti da poslujete tržišno. Kakve su planovi, kakve su vizije, odnosno kakve finansijske konstrukcije, da li već imate? Ne znam da li je to gradonačelnica naša rekla, koja je posljednja ovde da me to pitate. Teško je u našim uslovima govoriti o tržišnom poslovanju, pre svega zbog toga što privreda ne radi u obimu koji bismo svi mi ovde želeli, ne samo mi u Smederevu, nego i svi ostali. Jer da privreda radi, bilo bi prostora i za ostale oblike stručnog usavršavanja, jer ovi centri nisu, oni se zovu centri za stručno usavršavanje prosvetnih radnika, skraćen naziv, ali su zapravo otvoreni za sve ostale profile zaposlenih. Mi smo do sada imali uspešnu saradnju pre svega sa zdravstvom, sa zdravstvenim centrom Smederevo, bolnicom, zdravstvenim i domom zdravlja. Nedavno su lekarski dani održani kod nas.
proizvođači Zavod hrane, za poljoprivredu. energetičari, ali sve je tu bilo sporadično. Da industrija radi, da mi imamo mogućnost da šire razvijemo sistem stručnog usavršavanja zaposlenih u industriji, onda bi ta priča zaista mogla da pije vodu i mi bismo mogli da tržišno poslujemo. Ovako, mislim da u dogledno vreme nije realno govoriti o tome da centri mogu da budu samoodrživi, bez pomoći lokalne samouprave. Dobro, hvala i par reči da kažemo o tome kada će biti zvanično, svečano otvoren treći sprat, odnosno smešteni kapaciteti koji pripadaju regionalnom centru. Evo, mi smo ga sada u krugu porodice otvorili, kao što rekoh, u krugu naših mojih kolega iz ostalih regionalnih centara. Ja očekujem da opremanje, jer prosto je zapravo gotovo, da opremanje bude gotovo u narednih, da kažem, 4-5 dana, tako da u dogovoru sa gradonačelnicom vidjet ćemo, upriličit ćemo jedan skroman skup kada ćemo da, znači, i zvanično otvorimo taj prostor na trećem spratu koji će svakako, kao što malo pre rekao, doprineti da i ponuda regionalnog centra bude kompletna za organizovanje, prejaka je reč, znači kongresnog turizma, ali za neke aktivnosti tog tipa koje će omogućiti, znači, da se u Smederevu organizuju skupovi gde će učesnici imati i obezbeđen smeštaj. Također će to pomoći i ostalim gradskim institucijama da mogu slične aktivnosti da organizuju, s tim da je opet centar pruža mogućnost smeštaja učesnika. Hvala, mi smo, naravno, pratit ćemo sve vaše aktivnosti kao i do sada. Hvala vam na učešću u Smederevskom popodnevu. Poštovani gledaoci, mi isto privodimo kraju ovu našu emisiju.